byari ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere ijoro ryashize ku itariki 22 z'ukwezi kwa 9 2025 ubwo hatangwaga ibihembo bikomeye cyane mu mupira w'amaguru hariya i Paris mu Faransa mu nyubako nziza cyane yitwa Théâtre du Châtelet. Igihembo nyamukuru hano kiba kiri butangwe murakizi ni Ballon d'Or, umupira wa zahabu. Uyu mugoroba rero byari ibirori bicika, byari ibintu bitangaje. Ababishoboye bashyizemo agakote rwose bageze hariya bagiye kwihera amaso yabo, abandi twicaye imbere y'ama televiziyo dutegereje umukinnyi uri buze kwegukana igihembo cy'uyu mwaka cya Ballon d'Or. Mbere yuko dukomeza ndagira ngo tubanze tumenye amakuru y'iki gihembo Ballon d'Or, ibyacyo uko cyatangiye, uko cyagiye gikura n'uburyo gitangwa. Umukinnyi ukibona ni umukinnyi umeze gute, ese aba yitwaye gute, ese aba yakoze ibiki, ese n'icyo aba yarushije abandi. Ndagira ngo dutangirane rero dusobanukirwa ibyo ari byo iki gihembo cya umupira wa zahabu, uburyo utangwamo, umukinnyi ubona n'icyo aba yarakoze cyangwa n'iki aba yarushije abandi bagenzi be. Ubusanzwe ibi bihembo bya Ballon d'Or byatangwaga na France Football ifatanyije na FIFA, ariko mu mwaka w'2016 baje gutandukana. France Football ikomeza gutegura bino bihembo birimo na Ballon d'Or, hanyuma FIFA yo ikomeza gutegura ibihembo byabo bya FIFA Best Men's Player. Iki gihembo rero, igihembo cya France Football, iki kinyamakuru ni igihembo gikomeye, ni igihembo buri mukinnyi wese ukina muri izi shampiyona zikomeye zo ku mugabane w'Uburayi akina afite mu mutwe, akina ari ikintu yifuza kuba yageraho. Ni ikintu gikomeye ku mukinnyi wese ufite intego runaka zo kuzaba ikirangirire mu isi. Iki gihembo rero ku mugoroba washize i Paris muri Théâtre du Châtelet aho byatangirwaga, cyari kirimo kiraba ku nshuro yacyo ya 69 uvuye mu 1956 ubwo cyatangiraga gutangwa mu mupira w'amaguru. Iri joro ryashize rero ku itariki ya 22 ahangaha i Paris uko ibihembo byari biteganyijwe gutangwa, ubundi hari hicaye abagera kuri 30 yaba mu bagore cyangwa no mu bagabo, hategerejwemo abantu bari buze gutoranywa 10 ba mbere bari bugende bafata ibihembo bigiye bitandukanye birangajwe imbere n'igihembo cya Ballon d'Or. Mu bagabo abari bicaye bateganyije cyangwa se abantu urutonde rwa ruhari hari buvemo umwe utwara icyo gihembo. Ku mwanya wa 10 hariho Nuno Mendes, umunyaportugal ukinira ikipe ya PSG. Ku mwanya wa 9 hariho Donnarumma, umunya-Italy nanone ukinira PSG. Ku mwanya wa 8 hariho Cole Palmer, uyu mwongereza ukinira Chelsea. Ku mwanya wa 7 hariho Kylian Mbappe, umufaransa uri ukinira Real Madrid. Ku mwanya wa 6 hariho Achraf Hakimi, umunya-Maroc nawe uri muri PSG. Ku mwanya wa 5 hariho Rafinha, uyu ni umunya-Brazil nanone nawe ukinira Barcelona. Ku mwanya wa 4 hariho Mohamed Salah, nawe wari uri ku rutonde rw'abantu bashobora kubona kino gihembo, umunya-Egypt ukinira Liverpool. Ku mwanya wa 3 hariho Vitinha, umunya-Portugal nawe ukinira PSG. Hanyuma ku mwanya wa 2 hariho Lamine Yamal. Ku mwanya wa 1 hariho Ousmane Dembele. Mbere yuko tugera ku muntu waraye wegukanye iki gihembo ijoro ryashize cyangwa se n'abandi bose bagiye babona ibihembo muri ibi birori byatambutse nijoro, ndagira ngo mbanze musobanurire neza ikintu bagenderaho batanga iki gihembo ku mukinnyi. Ese umukinnyi wagitwaye aba yararushije icy'abandi? Ubundi iki gihembo iyo kiri gutangwa cyangwa se iyo kigiye gutangira mu rugero rwacyo kugira ngo bagere ku muntu ugitsindira, ikinyamakuru France Football gihamagara abanyamakuru batandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye, bakagenda baselectingamo abanyamakuru bagendeye ku buhanga bwabo mu kwanaliza cyangwa se n'ubundi buhanga bushobora kugira uruhare mu guselectinga aba bantu begukana bino bihembo.
ubwo iyo babafashe nibo baza muri selection. Ku mukinnyi rero, umukinnyi utwara kino gihembo, ibyo bagenderaho, bagendera ese umukinnyi mu ikipe ye atanga musaruro ki, iyo ari gukina afatanya n'abandi gute, atanga uwuhe musaruro. Cya kabiri, ese ikipe ye arimo yo iri gukora ibigwi bingana gute, iri gutwara ibikombe, ese yo ifitiwe musaruro. Icya gatatu, umukinnyi yitwara gute mu kibuga, fair play, reacting ate, ntagira amahane, agira discipline. Akaba ari nabyo banareberaho mu buzima bwe busanzwe yari hanze y'ikibuga, imyitwarire ye, niba ari imyitwarire myiza, se yitwara ate, yitwara neza. Ibyo byose rero nibyo bigenderwaho iyo barimo baraselectinga umukinnyi, ariko urumva cyane cyane bareba ku musaruro we muri club cyangwa se no mu ikipe y'igihugu, ese akoramo iki, ese izo kipe club ari gukinamo ifiteho umusaruro, ikipe y'igihugu ye iri ku ruhe rwego. Byose bakabirebaho kuri sezo runaka, bakavuga bati uyu nguyu ahiza abandi. Twigarukire rero ku gihembo cyacu. Ijoro ryashize ni umusore w'umufaransa, ni umusore watwaye Champions League, ni umusore watwaye igikombe cya Ligue 1, ni umusore ufite ibitego 35 muri sezo yashize, ni umusore watanze assist 14, ni umusore wageze kuri finale ya FIFA Club World Cup. Uyu musore wowe urumva rinde, uyu musore wumvaga rinde. Byamaze kurangira rero, uyu musore twagiye tumumenya ni Ousmane Dembele, niwe wegukanye umupira wa zahabu ijoro ryashize. Ousmane Dembele, umusore ukinira ikipe ya PSG. Ari kuri stage rero, uyu musore Ousmane Dembele ibyishimo byamurenze, araturikararira imbere y'abantu, igihe yari ariho ashimira mama we, umuryango we, ndetse n'inshuti ye Moustapha Diaté wakomeje kumuba hafi igihe cyose yari muri kariyeri ye, yaba mu mvune, yaba hehe, ibibazo byose yanyuzemo, agakomeza kumuba hafi. N'inshuti ye nawe yashimiye, akayigarukaho, bikananira kwihangana, bikamunanira, bikarangira arize yamarira y'ibyishimo. Rero ryari ijoro rikomeye kuri we, ryari ijoro ridasanzwe kuri we, ryari ijoro azakomeza kwibuka, ryari ijoro ryatanze ibyishimo ku Banyafurika babona uyu musore yegukana uyu mwenda wa zahabu. Moustapha Diaté, umusore wamubaye hafi kuva kera, utarigiza amusiga, even niyo bageraga mu mvune babaga bari kumwe. Byamushimiye rero, urabona ko byamurenze rwose, umusore wacu amarira agatemba. Byari ijoro rikomeye kuri uyu musore, cyari ikintu kitazibagirana kuri we kuko byari ibyishimo. Ijoro rero nuko ryagenze, Ousmane Dembele atwaye uyu mwenda wa zahabu, awegukanye ku nshuro yawo ya 59.